Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to getting down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to getting down, down. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to getting down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to getting down, down, down. What? Sorry, just quickly. What if it's Da da da, da da da, down, down, down. Da da da, 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 down, down, down. Show me easy, show me party. I'll be what you want, and it's physical. Keep it subliminal. Show me what you want. Show me easy, show me party. I'll be what you want, and it's physical. Keep it subliminal. Show me what you want. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to getting down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to getting down, down, down. Da da da, da da da, da da da, down, 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 da da da, da da da, da da da, down, 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 down. Show me easy, show me party. I'll be what you want, and it's physical. Keep it subliminal. Show me what you want. Stigli smo u Švicarsku. Evo nas na sceničkom aerodromu i sada ćemo pokušati da se ukrcamo na avion za Ibizu. Vidjet ćemo da li ćemo uspjeti jer sat i po imamo na raspolaganju.
Evo nas, stigli smo u hotel na Ibici. Treba da se smjestimo. Tražimo sobu. Koja je soba? 203. Aha, okej. Ne izgleda tako loše. First look. Evo je 203. Daj karticu. Karticu, čekaj. Da vidimo pogled iz hotelske sobe u kojoj smo upravo stigli. Wow! It's gonna be Wow. just fine. Things gonna be alright. If love is around, things gonna be alright. Things gonna be just fine. Things gonna be alright. If love is around, things gonna be alright. Things gonna be just fine. Things gonna be alright. If love is around, things gonna be alright. Things gonna be just fine. Things gonna be alright. Dragi moji, evo nas na Ibici. Krenuli smo na doručak. Sad proćemo malo kroz hotel da vidite kako hotel izgleda. Kako smo u holiku, čekaj samo da imamo vrata da se nisu dovoljno dobro zatvorila. Sad su se automatski zaključala i ne može da se otključe bez ove kartice. Evo samo ćemo se spustiti do recepcije i do kuhinje. Idemo na 0, to je recepcija, dole je kuhinja, sad ćete da vidite. Kartica je jako važna i zato je moramo sačuvati da bismo mogli se vratiti možda u sobu. Lift je fantastičan, evo stigli smo. Idemo da... Good morning. Prijetno. Eto, dragi moji, vidjeli ste, ovdje smo u hotelu na doručku, sve je na bazi švedskog stola, ali vidjeli ste toliko je raznovrsan izbor hrane, što bi naši ljudi rekli samo što tiče mlijeka nema. Mislim, evo mi smo odabrali nešto što ćemo doručkovati danas, prvog dana boravka ovdje. Zaista smo oduševljeni. Sinoć kada smo stigli, također večera je bila fantastična, odnosno izbor hrane koji je bio pripremljen tada za večeru. Također sad za doručak sve je fantastično. Evo nas prvog
dana boravka na Ibizi krenuli smo u šetnju da vidimo gdje smo tu došli. Pošto smo za sada samo boravili u hotelu i ono što smo mogli da vidimo sa terase. Evo nas sada smo krenuli. Kao što vidite nije baš sunčano kao što smo očekivali, ali ok, nije toplo, možda je nekih 30 stepeni i baš je onako prijatno za šetnju i za obilazak. Sad ćemo vidjeti, pošto smo na obali, praktično na obali mora, vidjet ćemo da li ima neko šetalište. Trenutno se šetamo duž plaže u gradu San Antonio gdje smo smješteni. Inače grad Ibiza je na nekih, dakle zove se isto kao i ostrvo, znači udaljen je nekih možda 15 km odavde i do njega se može doći ili gradskim prevozom ili rent-a-carom, ali nisam siguran da možemo da uzmemo auto, pošto sam pre nego što smo došli ovdje gledao na internetu da naše vozačke dozvole možda ovdje ne važe. I sve misle da je Ibiza preskupa, ali pogledajte, recimo voda od 0,5 je euro, litar i po 2,5 evra, Red Bull 2,5 evra. I tako nisu cijene toliko jake kad ih recimo uporedimo sa crnogorskim Primorjem. Idemo dalje da vidimo šta se dalje dešava. Ako ste se pitali zašto je Ibiza ovako čista, možda je odgovor na to pitanje ovaj kamiončić koji non stop ovdje čisti prolazi. Ništa, ne uremo, fair, tako savršeno, sve tako čisto. Inače, svaki hotel ovdje na obali San Antonija u kome se mi sada nalazimo ima svoj bazen kao i ovaj što smo sada ispred njega i sada ćete moći da ga vidite. Svi su tako lepi, svi su tako čisti, prekrasni, da prosto poželite odmah da dođete i da se kupate u njemu. Duž šetališta postoji dosta klupa sa kojih možete da uživate u pogledu koji se sa njih pruža. Sve izgleda tako lepo i idilično. Plaže i brodići, talasi. Da, ono što smo primetili da ima dosta galebova koji također upotpunjuju kompletan doživljaj. Malo po malo mi smo stigli do luke koja se nalazi na obali San Antonija. I sada ćemo otići da vidimo to pristanište gdje svi brodići koji ovdje dolaze pristaju. Zaista prelepo. Predivno šetalište pored mora. Prolazimo pored luke, malo pa smo bili u drugoj perspektivi, ali je odavde zaista fantastično. Sada ćemo otići u prodavnicu gdje se prodaju rekviziti za plažu, suveniri i ostale stvari koje su ovdje potrebne turistima, pa ćemo provjeriti kakve su cene. Razglednice koštaju samo 50 centi, a baš su, da kažemo, zanimljive i simpatične. Vrijeme slanja razglednica je prošlo, ali je svakako lepo poneti odavde kao uspomenu ili kao suvenir.
evra. Jabuke 3 evra i 25 centi. Ovo pivo sam baš pio juče i vjerujte da je jako fantastičan, odličan je kvalitet, a cena kao što vidite nije previše velika. I uzeli smo 2 limenke ovog piva, probat ćemo kako je, nadam se da će biti lepo i da će ispuniti očekivanja. Cena nije jako velika, ono što je važno da smo mi u supermarketu koji se nalazi na obali plaže, koji je skuplji, postoji u gradu i Lidl koji ćemo obići, tako da vidjet ćete cene koje se tamo nalaze. Na cijelom ostrvu su ovako dobri kontejneri i verujte da je čisto i da se ljudi non stop trude da bude svuda bez pikavaca, svuda bez đubreta, stvarno svaka čast. Evo sad je tu jedna gospođa koja čisti. Nakon šetnje koje smo malo pre realizovali, mi sada krećemo na bazen koji ste vidjeli malo pre sa terase. Wow!
nakon 20 minuta šetnje, traženja, mi smo uspjeli da pronađemo Lidl, evo ga ispred nas i uskoro ćemo ući unutra i vidjet ćemo koliko šta košta, uporedit ćemo cene koje su tamo sa cenama koje su kod nas. Trenutno se nalazimo u Lidlu, kao što vidite cene su, recimo ovi pekarskih proizvoda kod koji smo sada sliče kao kod nas u Srbiji, znači nije nešto previše skupo, vidjet ćemo kako je cijena ostalih proizvoda. Euro 89. Piletina u Lidlu. Na Ibici. Oh yeah, but for everybody though. So you could do the shoe. How much? Da li mi se neki sviđaju? Okej, to su baš dobro. To su baš dobro. Isto 20. Gucci. Pa lepo, lepo, baš lepo. Baš lepo ti stoje. 7 euro. No, my friend. I pay more. I pay more. 20 euro, okay, good price. 20 eura, otišli ćeš, ajde. No money. What's your best price? Koja ti je najbolja tvoja ponuda? 10. 7 euro. 10, 10. No, not 10. 7 euro. What's your best price? Not 7 euro. What's your best price? Hoćeš 10? Ne, problem. You say how much? 10. 15. 15. 15. Oh, no. Okay, 10. Okay, no problem. 10. Okay, this okay. It's very nice. This one very nice. Yes, yes, very This one nice. very nice. This one very nice. Wait. Eto, dragi moji, na putu do stare crkve u kojoj ćemo uskoro ući, ja sam slučajno zgazio jednu rupu i cijela noga mi je u toj vodi nekoj koja odvratno smrdi i onda smo morali da uradimo sljedeće. Kupili smo vodu u ovoj prodavnici ovdje i sad ću ja u centru San
San Antonija morate da opere noge kako bismo mogli da nastavimo put dalje. Inače, flaša vode od litar i po košta 85 eurocenti. I umjesto da je popijemo, mi ćemo sada morati, ja ću u stvari morati sada da operem noge s njom. Tamo u šetalištu, mala rupa koliko može noga da uđe i nisam je uopšte primetio dok nisam zgazio nju. E sad i papuče da operemo. Trenutno se nalazimo ispred stare crkve u centru San Antonija. Uskoro ćemo ući unutra da vidite kako izgleda. Zaista isto kao crkve koje smo viđali u španskim serijama. Da.
evo je ta rupa u koju sam ja juče ugazio slučajno. Bila je doduše juče više puna vode i kad sam ugazio sav sam se usmijio. Evo nas nadomak autobuske stanice gdje ćemo se sada raspitati kada ima autobus za grad Ibizu. Upravo sam kupio dve karte, znači jedna karta odavde od San Antonija do Ibize košta 2,10 eura. Znači grad Ibiza je odavde udaljen nekih 20 km. Uskoro ćemo krenuti put Ibize i vidjet ćete kako izgleda odlazak do tamo. Kao što ste vidjeli malo pre, cena jedne karte je 2,10 eura i ok, nismo razočarani, mislili smo da je skuplje. Nakon 45 minuta vožnje autobusom mi smo stigli do grada Ibize. Zove se isto kao i ostrvo. Sada se nalazimo kod starog grada. Evo ga ulaz ispred nas na 50 metara. Jako je lepo i zanimljivo, ali meni se više sviđa naš Kalemegdan u Beogradu. When the sky we look upon should tumble and fall, and the mountains should crumble to the sea. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Polako se penjemo ka samom vrhu starog grada, pošto je negde oko podne. U stvari prošlo je podne, jako je toplo i to otežava samo pešačenje, ali pošto smo baš blizu, to nas ohrabruje.
photograph of the Hippies.
yun. Tapos,